Mwaramutse tariki 12 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2026. Tubyita iki? Isano. Tubyita iki? Izago. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara Kivu y'Amajyepfo imirwano igeze kure. Shabunda havuye abandi bazalendo benshi ku gahunda ikomeye cyane nukuza kwesura muri Mwenga. Kasika barayizamura M23 ubukanye na kumupangu wo muri Minembwe wongeye kunoganwa. Ibikoresho bya gisirikari byanyuze Baraka bizamuka mu cyerekezo cya Lukenia icyo bagiye kubimaza no gwangana na mama 23 muri Minembwe. Bakarise amaguru bakarise amaboko maze bahangane na FARDC na Wazalendo kuko ngo Minembwe ni bareba n'abarevanamo gahunda ngo nuko agomba kuhageza kuri axe cyangwa se ku nkengero z'agace n'undi baruhukiye maturutse muri Uvira muri bya byerekezo bya Sanje uburyo bazamuka bagira Kamanyola. Ngo nako nabari mu byerekezo bya Minembwe Wangoe abari mu gice cya Mwenga ari mu gice cya Nzibira bagomba kubazamura mpaka bakabageza uruguru barenze Walungu. Ndaje nkubwire ibyayo makuru ndetse n'umupangu nyirizina wapanzwe muri kino gitero kidasanzwe. Waruzikira makumyabiri gishaka kugurisha mu y'agaciro we kuri Leta Zunze za Amerika Rubaya nibo bayigenzura mu 23 ngo ko rutazirimo nibo bazazicuruza kuri Leta Zunze za Amerika. Kabara gateguye 23 shaka guteka Republika ya Kongo barangije kumenya icyo Leta Zunze za Amerika zishaka n'icyo zica kuri Republika ya Kongo, kandi ibyo ngibyo bikaba ari ibintu bikomeye cyane bidasanzwe kuko nimba amabuye y'agaciro Leta Zunze za Amerika ari yo zikeneye kugira ngo zitere imbere zigire iterambere ridasanzwe kandi zibashe gukora ibyo bashaka gukora muri amabuye yo muri Kongo, bakamenya ko Kongo iyatanze ivuga ikumbwa. M23 nirema gushyaka pila hasi maze bagurisha mu y'agaciro kuri Leta Zunze za Amerika. Ndabikubwira n'ababitangaje. Ibiganiro za Uganda na Kongo Shiwari byatanze umusaruro wa nyawo ukomeye. Benshi banatunguwe n'ibyaganiriwemo n'amasezerano yafatiwe muri ibi biganiro byabuje abayobozi abategetsi ba Leta Uganda na Republika ya Demokarasi ya Kongo. Uburyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Madame Therese Wagner Kayikwamba tariki 11 mu gitondo cya karekare yaganiriye n'itangazamakuru akavuga ibyabaye mbiruka kuri ruzinduko rwe muri Kenya aho yenahuye nanone n'abandi bategetsi batandukanye. Yongeye gutungurana avuga neza intego y'ibiganiro kandi Tshisekedi Tshilombo akaba yise afata rutemikirere nawe agiterekeza muri gihugu cya Uganda aho Tshisekedi yasesekaye akakirwa Entebbe aho yiteguye kuganira nyine n'uruhande rwa Uganda ariko bagasinyana y'amasezerano nyuma yazo akanitabira umuhango w'irahira wa Yoweri Kaguta Museveni utegejwe none tariki 12 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2026 mu yindi mbanda cyase yindi manda yatsindiwe nyine yo kuyobora Uganda mu myaka iri imbere na Yoweri Kaguta Museveni. Ni umuhango witabiriwe n'abantu benshi ariko Tshisekedi we ajyanwe na twinshi si cyo gusa kimujyanye kuko nayo masezerano agomba kwashyiraho umukono no kuganira n'uruhande rwa Uganda nyirizina bagiye kuhongera kunoza ubufatanye bwabo. Izo turaza kubigarukaho tubyibandeho byanyabyo. Nyamara muri muhango wo korera kwa Yoweri Kaguta Museveni ntabwo ari Tshisekedi Tshilombo uje wenyine aho gahuriyeho n'umunyamerika basanzwe bakorana deal aho Leta Zunze za Amerika zohereje intumwa mu guhagararira iki gihugu muri uyu muhango wo kurahira. Ariko mbere yaho Yoweri Kaguta Museveni ni intumwa ataza kumenya ngo ninde baganiriye bagirana ikiganiro gikomeye kibandana none kuri strategy z'ubufatanye hagati y'ibihugu bibiri. Warikanga guhikaza byose tukabijyamo. Yenda umungu wa Kamanzi wo Rwanda warikaza mutuyane ku musozo turi bramwe kamwe ku kandi kuri kuvugwa. Ikaze kuri mwese. Iby'urugamba muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ni inkuru ihambaye ndetse inkuru ikomeye nivyo. Ku munsi wa tariki 11 z'ukwezi kwa gatanu ku munsi w'ejo hashize havuzwe urugamba rwabereye muri Mwenga
rwa rugamba rukomeye cyane aho M23 yari yarashe ku birindiro bya FARDC nk'uko amakuru yatangajwe na Wazalendo ubwabo babivuze, maze ibyo bitero biza guhita bisubizwa n'uruhande rwa FARDC na Wazalendo aho bakonkomokanye M23 bakayerekeza Kasika. Basanze M23 nayo yipkocinze ku rwego rudasanzwe ibasubiza inyuma irasa abasivili bagera kuri 3 barabizira. Amakuru akemeza ko M23 yihagazeho cyane ibirindiro byabo ntibabikurwamo nk'uko na FARDC nayo yihagazeho ku ruhande rwayo nabo ntibava mu bizo birindiro. Amakuru akemeza yuko hari amazi iminsi gutegurwa abasikari banyujijwe Shabunda, gahunda bari bafite ko rwagarika M23 muri yapanze gufata Shabunda inyuze inzibira. Kubwizo rero FARDC Wazalendo bari mu cyerekezo cy'injira Shabunda ugana muri Yiseyiza baza muri Matanda, abanga bahita bafata inzira bamanuka muri Mwenga ngo batange renfort kuri bagenzi babo baturuka inyuma kujya bahurize rwagati n'abari mu gice cy'epfo ariho FARDC barashweho, bona bagenzi baturuka Mwenga centre n'abaturuka ruguru muri icyo gice cya Yiseyiza n'abari epfo mu gice kigana Kasika ariko mu gice cy'amajyepfo atari M23 ari FARDC metero bitatu turutse ari M23 batangire bahangana na M23 turutse mu bice bitatu byose paka bayikubite bayambutse Tubimbi igende ije mu bice bya ruguru yongiyo hafi ya Ruhinja ihunza akagace ngo niyo deal bafite niyo mushinga bafite. Uri mu ishyamba rya Mwana ukaricamo ugana epfo ugana mu gace ka Mikenye nayo uyu munsi igenzurwa na FARDC aho bakikije cyase bari muri Minembwe bakikije muri Mikenye yakikije Minembwe batifuza ko M23 yagira gutya ugenzuzi kabona wo kugenza aka karere. Kubw'ibyo rero FARDC igamya neza cyane ko nayo itifuza ugutakarizwa imbaraga, yifuza gukomeza kugira imbaraga zidasanzwe mu bugenzuzi bwo muri ako karere, ari nacyo ishimangira. Ukamenya ko ibyo bitero byo muri aka karere bibera icyarimwe nibiba none mu nguni zigana muri Minembwe centre turutse mu gice cyo muri Pwezelo, igice cya Rukegnia, Musambia ndetse na Gakenge aho bashaka kwinjira muri Minembwe. Hari amazi iminsi basa n'abatavuga ibyo bitero muri Minembwe, gusa imodoka 3 zuzuye ibikoresho amakuru avuga ko zahagurutse Baraka zikanyura Baraka zizamuka nk'izerekeza muri Fizi, aho gahunda ngaro kujyana ibikoresho FARDC na Wazalendo ndetse n'abarundi bari ku mirongo y'imbere ku rugamba bahanganye na M23 aho bashaka gukora ibishoboka byose bakoresha iturufu yose bafite cyangwa se apimirwe yose babona bagatsinda M23. Minembwe bakaba bakoramo akazi bakayigarurira bakayivanamo M23. Nubwo nta gitero nyirizina bagavye muri centre ya Minembwe kuri inshuro, nubwo nta kintu kidasanzwe cyakozwe muri Minembwe, hari amakuru atangazwa yuko imigambi yamenyekanye ya FARDC kandi nayo M23 imaze iminsi iri kwitegura cyane cyane ibitero bisa nk'ibi ngibi, ari nayo mpamvu yujuje ibikoresho byinshi cyangwa se yashatse uburyo bwo kwirwanaho bukomeye kugira ngo yangane n'igitero gisa gutyo cyaza kuyigabwaho izabe yiteguye guhangana mu buryo bwa nyabwo kandi bwuzuye. Igaba igitero kandi inigabwe igitero yitabare. Ibyo rero kuri M23 no buryo bwa self defense cyangwa buryo kwirwanirira ndetse no kwirinda. Tuvuye kujyanye n'imirongo y'imbere ku rugamba, iyi nindi nkuru yatunguye benshi nanone ariko ijyanirana nanone ibyo ku rugamba. Uti gute? M23 igenzo ibice byinshi bimwe mu by'agaciro, bari muri Ruhinja avugwa zahabu nyinshi, bari no mu gace ka n'agace ka Rubaya kavugwamo koruta nyinshi, gisagaye ikirombe cya Pimire kizwi kinini ijukorwamo amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa koruta. Iki kirombe cyerutse kubiramwo impanuka nyinshi. Ubu ngubu biravuga yuko M23 yifuza icyo kirombe kugikoresha batanga ivyo leta zimwe za Amerika zikeneye nk'amabuye y'agaciro kugira ngo Amerika nayo yitegure gukorana na M23. Yamakuru yitwa The Economist cyagize kiti M23 birashaka kugurisha amabuye y'agaciro y'ingenzi ya Congo kuri Donald Trump. Mutwe ngabo hagarariye u Rwanda ugenzura akahuta ya Rubaya, wisha abantu ibihumbi kandi ushindwa ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu uri kwishyira hamwe nk'umufatanyabikorwa w'ubucuruzi muri Washington. Uko niko kwemeza ko ubutegetsi bugomba kuba bwemewe amabuye y'agaciro ashingiye ku ntambara isubiwemo nk'umutungo w'ingenzi. Ahanga bashinje M23 uko barakoze ibyaha by'intambara byagiye byibasira abaturage muri Karagarere ngarika amabuye y'agaciro muri Rubaya bakabasha kuyagurisha kuri leta zimwe za Amerika. Nibyo bamwe babona yuko ngo byo kwamagana. Yamakuru Economist kigaragaza neza cyane ko Rubaya byonyine haturuka deal y'imbaraga cyane kuri M23 na leta zimwe za Amerika biramutse bibaye ngombwa. Gusa bamwe babona ko ibyo bintu bisa nibigoye. Impamvu ya mbere avuga ko bigoye nuko leta zimwe za Amerika zangije kudekarara ruhande zafashe muri aya matati yo muri Republika ya Congo, basa nabangije kwemeza yuko bashyigikiye
leta bashyigikiye leta ya Kongo, ndavuga leta zunze Amerika ishyigikira Kongo, kandi bagaragaza ko M23 nta kiri cyo, ndetse bo bagakunda kwivugira u Rwanda kuvuga M23. Ninamugiye nanone niyo bashaka kugira ngo imirwano ihagarare, nta hantu namwe bigeze baganira na M23 bajya batuma u Rwanda, babwira u Rwanda batumagarika ibitero. Ubwizo rero bamwe akabona neza ko M23 nkayo ubwayo itapfa kubona uburyo bwo gukora deal y'ubucuruzi na leta zunze Amerika mu buryo bworoshye, mu gihe nta hantu hamwe M23 igeze yemerwa nk'umutwe ndurwanira impamvu yumvikana bikozwe na leta zunze Amerika. Ukubona leta zunze Amerika zakekuna kwisubiraho biragoye cyane. Indi mpamvu ngo nuko nta mpamvu yo kwisoko leta zunze Amerika, kuko nimbambo y'agaciro ara ya Kongo n'ubundi Kongo bakaba barasinye amasezerano y'ubucuruzi y'amabuye y'agaciro. Ikintu bizagifata ngo n'ubundi bagitwa mu mabuye y'agaciro. Kongo imbaraga zabo zagisikaye nizinanirwa, iza Amerika ntabwo zizananirwa rero. Kugira ngo Rubaya ngo ayisubize moko ya Kongo hanyuma deal ikomeze. Kandi ubyibuke ko Rubaya ni kimwe mu birombe leta ya Kongo yemeje gutanga kabiriza leta zunze Amerika, ngo Amerika izabikoreshe mu kubona amabuye y'agaciro y'ingenzi bakeneye. Tujye ku biganiro byo muri Uganda abyahuje leta ya Kongo ndetse na Uganda. Ni ibiganiro zabaye mu buryo butunguranye, gusa amakuru yemejwe ku itariki 11 ushyira tariki 12 nuko ari ibiganiro byavuyemo isomo ry'amasezerano atandukanye impande zombi, amasezerano cyane cyane y'ubucuruzi, abo bagomba kwagura uburyo bw'ubucuruzi cyane cyane bwambukiranya imipaka. Aha nko benshi masesenguzi bahise bahaguruka batangira kuvuga yuko bagiye kugambana na M23 kugira ngo Bunagana nayo bayivane mu maboko ya M23, Bunagana bayishyire mu maboko ya FARDC ari igenzura aka gace ka Bunagana. Ibi bikaba byakongera ikindi kibazo gikomeye cyane mu bijyanye na diplomasi cyangwa se n'ibijyanye n'uryo M23 yumvaga. Reze Kayikwamba ati uyu ntabwo wari umwanya wo gusinya andi masezerano menshi na Uganda, ahubwo ni ukugira impinduka nyayo mu buzima bw'abaturage bacu. Wagner Kayikwamba n'isonye n'amahanga n'ubutwiyane bwa Repubulika ya Kongo yamishe cyane ko ikintu bari bashyize imbere atari isanga ry'amasezerano cyane, ahubwo bashyize imbere kureba ibyagira umumaro ibihugu zombi. Kongo na Uganda bafatanyije imijyanye n'umutekano nk'uko yabigarutseho muri iyi video yahaye ikinyamakuru cyitwa Shimp Report, avuga yuko basanganywe deal z'umutekano aho bafatanyije mu guhiga ADF NALU MTM, hanyuma kandi bakanafatanya mu bijyanye n'ubucuruzi no mu bikorwa remezo, ngari nabwo buryo bagiye gukomezamo nanone ubwo bufatanye bwabo kugira ngo ibyo byose babikore ku neza ya rubanda, gufasha abaturage gukomeza iterambere, abaturage ba Uganda n'abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikizima ngo nuko yaba Kongo yaba Repubulika ya Uganda bose basa naho bari kubona ibintu kimwe mu cyerekezo kimwe. Iyo rero byaje gutuma Tshisekedi Tshilombo nafata utemikirere yerekeza muri kino gihugu cy'abasajya. Keza wa Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo yageze Kampala kwa 11 Gicurasi 2026, kandi aritabira umuhango wo kurahira kwa mugenzi we wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni uraba uyu munsi kuwa kabiri. Nkuko amakuru ya abitangaza, amakuru aturuka ku ruhande rwa Kongo n'isi bituma naho itangaza amakuru akanuvugiza guverinoma ya Kongo Patrick Muyawe yagize ati amasezerano 6 arasinywa kuwa mbere tariki 11 Gicurasi 2026 bizo ko yashimwe ku munsi w'ejo mu gihe cy'uruzinduko rwa Tshisekedi Tshilombo agamije gufatanya kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'imishinga myinshi cyane cyane mu bijyanye n'abinjira n'abasohoka ndetse no mu bucuruzi, ubuhinzi, uburobyi n'ubworozi ndetse n'ibindi. Ngaya amasezerano bibanzeho cyane. Bivuze ngo Tshisekedi Tshilombo igikorwa cyambere gikoze ku munsi w'ejo tariki 11 kuva ku isaha 5 n'igice, aho yaratangiye kugeza cyangwa se gutangira gahunda gusinya amasezerano. Igikorwa byaje gusoza, hanyuma yitegura kwinjira muri uyu munsi wo kuwa kabiri agomba kwitabira umuhango w'irahira rya Bwana Yoweri Kaguta Museveni agiye kuyobora Repubulika ya Uganda mu yindi manda. Ibi rero bikaba byongeye gutanga icyizere ko Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mufatanye bwabo bizazana impinduka nyinshi muri geopolitike y'akarere k'Uburasirazuba bwa Afurika. Dukomeje, Kongo yo ubu bari kwishimye icyara nyuma yuko Emmanuel Macron w'Ubufaransa avuze ko la francophonie uyu munsi itagifite ijambo mu bihugu by'i Burayi, ijambo rinini barifite muri Repubulika ya Kongo. Patrick Muyaye ku rukuta rwa X yagize ati Kongo dufite abaturage barenga miliyoni 100. Igihugu cyacu nicyo gihugu kiyoboye mu bihugu bivuga igifaransa. Bivuze ko muri bavuga igifaransa nk'uko Emmanuel Macron yabigarutseho, ntabwo ari igihugu cy'Ubufaransa ubwacyo, ntabwo ari kimwe mu bihugu by'i Burayi nk'Ububirigi, ahubwo ni igihugu cya Repubulika ya Kongo. Muyaye ati Kinshasa
umujyi munini ku isi utuwe n'abafaransa, utuwe n'abaturage bagera kuri miliyoni 20. Ni wa kabiri ku isi mavuga igifaransa nyuma y'Ubufaransa butuwe n'abagera kuri miliyoni 50. Muri 2050 kimwe cya kane cyavuga igifaransa bazabura abanyekongo. Ibi ngibi utajya ngo nakantu koroshye muri geopolitique, ni ikintu gikomeye kandi kibyibushye ku rwego rudasanzwe. Ntujye ubona biriya bihugu biri mu ntambara yo kugira ngo mwige indimi zabyo, ntago ari urukundo babakunda. Wari uzi ko izi Kidage bagufasha kubona visa kujya kuba mu Budage, kujya gukora mu Budage, ntabwo ari urukundo. Ubu ngubu ni uburyo bwo gutegeka isi n'ubukoloni. Ndetse ibihugu bya Afurika byo kuko bisanzwe bibetabeta inyuma y'ibihugu by'i Burayi, mu ishuri yazo biyambuye icyubahiro, amasomo yose bayigisha muri izo ndimi nyine z'ibyo bihugu, biba finance, bibatera inkunga. Ugasanga bamenya muntu baryiga mu rurimi rw'amahanga nk'igifaransa cyangwa se icyongereza, ukibaza why mu gihe ibyo bihugu byo byiga mu rurimi rwazo nyine ngo nuko baba bashaka nyine kugira ijambo rikomeye bizwi nka geopolitique. Nicyo kintu buri wese yahise ayitegereza, abona neza ko Ubufaransa nabwo bwarangije gukeza Republika ya Congo nk'igihugu gikomeye cyane mu kugira abaturage bavuga ururimi rw'igifaransa benshi. Hamwe n'iyi mibare Patrick Muyaya ivuga byose, bigaragara ko umutima wa francophonie utsinda byose ari Congo. Gushyigikira umukandida Juliana Lumumba n'umushinga afite ni ukuzirikana ubushake bw'ikibaya cya Congo, ishingiro n'ejo hazaza ku rurimi rw'igifaransa. Emmanuel Macron yari mu gihugu cya Kenya aho yitabiriye inama, gusa amagambo yavuze bamwe bavuga yuko ari amagambo akomeye. Nabwo mu gihugu cya Kenya, mu gihugu yari mu nama itegura umuryango wa francophonie ndetse n'amahuriwemo Ufaransa, Egypte n'ibindi bihugu mbere ko yerekeza muri Kenya. Emmanuel Macron yemeje neza ko ubu Republika ya Congo nimba mushaka kureba francophonie iteye imbere niyo mugomba kureba. La francophonie igomba guhangwa amaso binyuze muri Republika ya Congo, ahasanzwe haba abantu benshi bavuga ururimi rw'igifaransa. Wibuke ko muri iyi minsi agiye kubihatana rikomeye hagati ya Louise Mushikiwabo, umunyarwandakazi w'uyu muryango wa la francophonie, azabahanganye na Juliana Lumumba, umukobwa Patrice Lumumba uzabahanganye nawe kuyobora uyu muryango wa la francophonie. Benshi barangije kubona neza yuko azara amatora atoroshye, gusa ngo ikoresha lobbying bisa naho n'ubundi y'amatora umukongomani kazi azayegukana. Nubwo nanone kuri Louise Mushikiwabo ngazwiho cyane politique na diplomasi idasanzwe, buryo kumurya isata burenge nanone byagorana. Bivuze ngo tuzareba ngo ninde uri butsinde muri aya matora akomeye cyane muri la francophonie, ninde uzagira uruhare rukomeye. Twavuga ku matora yo muri Uganda, icyo kirengagije waba utazi neza ibiri kujya mbere. Leta zunze ubumwe za Amerika muri kano kare bashaka kwagira isantro cyangwa se kwagira ubugenzuzi bwuzuye ndetse umufatanye bw'ibihugu bitandukanye. Barangije kwizera Burundi, bizeye Tanzania, bizeye Congo, bizeye Zambia, bizeye Angola. Rero na Uganda ngigomba kujya mu bari w'abandi. Mu ngoro y'ubutegetsi bwa leta ya Entebbe nahuye na bwana Nikki Cheka, umuyobozi mukuru mu biro bya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika bishinzwe ibibazo bya Afurika, uhagarariye Perezida Donald Trump muhango wo kurahira ejo, ubwo n'uyu munsi nyine, hamwe n'intumwa ze ni Yoweri Kaguta Museveni ku rukuta rwe rwa X avuze ku magambo. Akomeza agira ati, ndavuga Yoweri Kaguta Museveni, nashimangiye ko hakenewe kongera agaciro no guteza imbere inganda muri Afurika yose. Ntidushobora gukomeza kohereza mu mahanga ibikoresho fatizo nka kawa, petroli n'amabuye y'agaciro tutabitunganye. Kongera agaciro ni ingenzi mu kwagura umusaruro wa Afurika, guhanga imirimo no kongera ubushobozi bwo kugura kw'abaturage bacu. Ndamwakira muri Uganda kandi ndamwifuriza kugubwa neza. Ni Yoweri Kaguta Museveni wakiye bwana Cheka muri Uganda, ndetse agaragaza neza ko iki ari igihe gikomeye Uganda na Leta Zunze za Amerika bari kuganira ku bikorwa by'ingenzi cyane kufatanye ufite icyo buvuze, fatanye bukomeye muri diplomasi, mu bucuruzi ndetse n'ibindi. Aha Yoweri Kaguta Museveni ahamya neza ko Uganda ifunguriye amarembo igihugu cya Leta Zunze za Amerika. Uretse Leta Zunze za Amerika ishaka ubufatanye na Republika ya Uganda, nyamara isanzwe gukora na Republika ya Demokarasi ya Congo, kandi bibaye nyuma yuko Republika ya Demokarasi ya Congo nayo imaze gusinyana amasezerano na Leta ya Uganda, basanzwe kuvanaho iki gishobora kubatandukanya kugira bakomeze bakorere hamwe bungu bumwe. Icyo nawe waba uri kwibonamo, ufatanye budasanzwe waba uri kwibonamo. Nimba arizo naho hari ikintu ubibonamo,
cyangwa se ubona ko hari ikintu bivuze cyane cyane muri diplomasi ya Leta Zunze za Amerika, nuko bivuze neza ko byanze bikunze hari ikintu Leta Zunze za Amerika zifuza muri kano karere, kandi bakabona neza ko Uganda yabafasha kukigeraho. M23 mu bice byose kuva Sange bararuhukira ngo mu gice cya Katogota ugana muri Kamanyola. Ihungabana rya kabiri rya diplomasi ku nyeshyamba za M23 zarahiye ikintu kimwe gusa, gutera imbere. Nta kindi uretse gutera imbere gusa, nicyo kintu bari baravuze ko bagomba gukora, cyangwa se gukomeza kujya mbere, nta byo gusubira inyuma, no going back, nta kongera gusubira inyuma usibye kujya mbere. Ibyo ngibyo byumve neza. M23 iramije neza ko izakomeza runo rugamba mpaka igeze ku ntunduro itsinze intambara. Gusa ibintu nyine byagiye bibana bibi cyane, na cyane cyane ko uburyo bwabo bwa diplomasi butigeze bukonvenka ibihugu by'i Burayi na Leta Zunze za Amerika ngo abemeze impamvu barwana iyo mpamvu bayishyigikire. Abe igihugu na kimwe kize gishyigikira impamvu uvanyemo igihugu cya Kenya ndetse na Uganda byagiye bivuga ko M23 ari ifite impamvu irwanira yumvikana. Ibindi bihugu byose byavugaga ko ari u Rwanda kurwana muri Congo. Nyuma kuva mu mujyi wa Uvira rero muri Mutarama 26 AFC 23 n'abafatanyabikorwa bayo ngo bavuye burundu muri Sange ndetse no mu misozi ireba uyu mujyi wa Sange, nkuko amakuru aturuka kuri kinyamakuru azemeza. Kuva berekeza mu mujyi wa Uvira mbere y'uko amasezerano ya Washington hagati ya Kigali na Kinshasa yemezwa, Etats-Unis yashyize igitutu gikomeye kuri uyu mutwe w'inyeshyamba ndetse bashyira n'igitutu ku Rwanda ravyibuka, uburyo ngo bagomba kuva muri Uvira bakagaruka muri Kamanyola. Yakwe bikunda bagomba kugaruka mu bice bari barimo bataratangira urugamba rwo kujya gufata Uvira. Amakuru y'inyeshyamba aracyavugwa kuri Katogota, aho ngo ariho umurongo wa nyuma uhagaze nyuma ko bavuye muri Sange, koko ngo bazamutse imbimbiko cyuno mu maguru baragenda bakambika Sange, bakambika Katogota. Uva Katogota ujya Rubarika, ujya Ruvundu ujya Sange. Ibyo bice byose mvuze byo munsi uva Katogota bose bakoze withdraw, bavayeyo bavanayo ingabo zabo, ibikoresho byabo, yewe banavanayo ikitwa umunyamurenge wese n'inkaze. Barazamuka bahungana na M23 batinya ko ngo Wazalendo yazaza igakora ikitwa gusahura, kwica ndetse no guhotera abanyamurenge. Ino cyo cyatumye abanyamurenge benshi bakurikira M23 ndetse nabo barahunze bava muri Uvira baje muri bice bya ruguru, bongeye kuzamukana na M23 bagana mu gice cya Kamanyola. Bandi nyine bari Katogota, ariko Katogota naho bisa naho M23 ishaka kuvanwa gashyirwa muri Kamanyola byuzuye, aho bari nyine urugamba rugitangira. Ushaka kutabyumva gutyo, ariko kuva berekeza muri mujyi wa Uvira ibintu byagiye bihindura isura mu buryo umwe cyangwa se ubundi, akaho kutumvikana. Kwa muri Sange bibangamiye inyeshyamba z'imbetwa na twirwa ko bashinjwa gufata ngo abanyamurenge bo muri Minembwe nk'ingabo z'abantu zibakingira no guhindura uyu muryango uburyo bwo kubakingira intambara. Niko bamwe mu masesenguzi n'ibinyamakuru byo muri Kongo bivuga ngo iki gikorwa cya M23 cyo kura withdraw no kwibasira abanyamurenge babajyana nk'abo kwikingamwe ibisasu. Ariko rero M23 n'abanyamurenge siko bimeze, uko bavuga ko ari kwirengera cyangwa se gukiza amagara yabo. Bitandukanye n'ibitangazwa n'ibinyamakuru namwe mu Makongomani bavuga kuriya ko abanyamurenge bagizwe igikangisho ndetse n'ubwihisho bw'ibisasu. Abaturage basange bo bakiriye Wazalendo mu mzino muzishimo biteye ubwoba, twavuga ngo ni ibyishimo bitigeze biboneka ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu kwishimira ukugaruka kwa Wazalendo ndetse na FARDC mu bice 23 rimazemo igihe kinini. Abazalendo FARDC bakagaruka mu bice birimo abaturage benshi n'ibyishimo byinshi. Havuze ko hari abarwanyi ba Wazalendo Isange nyuma yo kuhava kwa M23. Umutekano uracyari muke mu kiba cya Ruzizi ariko muri Kivu y'Amajyepfo, nkuko amakuru aturuka muri ako gace yabivuga. Ingendo z'ingabo za M23 cyazi 23 azagaragaye mu ijoro ryo kuva ku cyumweru kugeza kuri wa mbere tariki 11 Gicurasi 2026 mu mujyi wa Sange n'inkengero zawo, aho bavuye imbimbiko bazamuka. Amakuru yemeza yuko M23 ku itariki ya 9 bahawe ultimatum y'amasaha atarenze 48 bari nayo umunsi akagera hafi kuri 72 buri munsi wa gatandatu, umunsi wo ku cyumweru kugeza ku munsi wa mbere mu gitondo, aho nta musikari n'umwe wa M23 agomba kuboneka akiri mu bice byo munsi ya Kamanyola.
muri bya birometero 75 batabyubahirije, ibyo byari guhita bizana ibindi bikorwa bikarishye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari amakuru ya bamwe mu makongomano bwabo bavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarangije gukora deploy cyangwa se kohereza abasirikare, ariko cyane cyane bakora mu buryo bw'intasi na special force, bayizira kuri tele bagakurikirana uko ibintu bimeze, ukanongeraho muri MONUSCO n'abatanga icyitwa amakuru ya nyayo. Hari impamvu eshatu rero kuba M23 ishyirwaho igitutu gikomeye gusubira inyuma. Ubwabyo ntabwo byari gutuma M23 isubira inyuma izi neza ko igitutu cyarangira mu magambo, ahubwo nuko M23 izi neza yuko Amerika iyivuze imeze nk'umusazi ufashe umuhoro yakoresha icyo ashatse. Kubwizo rero abaturage bo bagomba gusigwa na M23 bakagenda. Hagana saa moya za mu gitondo abaturage benshi bari bamaze gutangaza ko hari ingabo za FARDC zikiwe n'abarwanyi ba Wazalendo bageze mu mujyi wa Sange ndetse no mu itsinda rya Kabunambo. Ahangaha k'abasirikari ba Wazalendo na FARDC barangije kuhashitsa imbunda, ibikoresho nabo ubwo bahageze baje kwindura umutekano abahatuye. Itagaragaye rero ni ibyishimo by'abaturage, amashuri yasaga naho ahagaze, nta shuri ryagatangiye ku isi saa moya, abana barimo kwishimana mu mihanda n'abavyeyi babo, urubyiruko abasore n'inkumi bati Wazalendo wazashu, Wazalendo ikaze, murakaza neza ku butaka bwa Sange Rebelle. Nizo mvugo zumvikanaga muri izo video mubona imbere zanyu, bavuga ko bishimiye cyane cyane kuboneka kwa Wazalendo, bishimiye kuboneka kwa FARDC mu gice cye kiri mu 23, bagaragaza ko batishimiye uburyo bari babanye na 23. Ariko ikibazo kikabiki gute abaturage bishima bene aka kageni mu gihe 23 bwa yuko yaraje kubohora, ahubwo agasa nk'abishimiye ko ariho babonye amahoro kurusha uko bari bayafite kuri 23. Bamwe mu kwisesengura bavuga yuko umuturage agiyo bijya nyine nibanya mu giyo bigiye, nimba haje imbaraga izi bagomba kuziyoboka, bagomba kuziyoboka nta kundi babigenza kujya bibonera amahoro. Ariko abandi bakavuga yuko M23 ngo bitewe n'iturufu ikoresha rimwe na rimwe bamwe mu baturage ibatera ubwoba, ku buryo babaho bafite ubwoba kuko ngo utari umunyamurenge ushobora guhohoterwa cyane bikomeye. Gusa ariko ibi M23 akunze kuvuga yuko atari ko kuri, nubwo bivuga yuko batangiye bakurwanira ahubwo ko bw'abatutsi, ariko bashaka ko abakongomani bose babana mu mahoro, yaba mu Mubembe, yaba mu Furero, yaba mu Tutsi, yaba umunyamurenge, bose bakabana neza. Ariko ubwo ngo bari bwinshi mu cyo genzurwa na 23, kuryo rimwe na rimwe tubona n'igisa n'imyigaragambyo y'abamagana ya 23 ko ibatwaza ikiboko iyo udakurikije itegeko yayo uhura n'izago bikomeye. Byaba nabyo byaba byatumye nkuko bamwe masesenguza bigaruka kuri réseaux sociaux, benshi muri abo baturage basange bishima bagakubita kadiyo. Dore impamvu Sange na gace kari strategique cyane, ubuze mukabozwa y'ijisho na 23 nkuko nuni FARDC ni gahuza y'ijisho kuyangire ko yakishubiza nyine imbere yuko 23 hava. Kubera iki? Bavuga ko ari ihuriro ry'imihanda cyangwa se bavuga ko ari nko mu kiragatini bariko twabyita. Undi Sange hari ikiraro kinini, kira kiraro gihuza Sange na Roningu, ni ikiraro bundi gihora abasirikare ba 23. Noneho santre ya Sange nayo ikagenzurwa cyane kujya banagenzuyemo Remera, uba muri Remera uwambuka ujya muri mu bice vya Musonjo ukomeza ugana mu gice cya gice kiri mu Ruganda cya Ruhinja. Hose rero ngo muri Sange abari Sange bankari mer de terre, ari nk'agace kayobo duce twose kandi tw'ingenzi strategique, haba ku ibere ry'agaciro, haba kuri ntambara, haba mu buryo bwose bwo kuyobora. Ahanga Sange rero hari ahantu ingenzi cyane bahozaga ijisho mu 23, ari no abaturage ngo bashobora kuba baho babaye cyangwa se batisanzuye, akayo mpamvu bakiriye Wazalendo mu byishimo byinshi. Gusa ariko nubwo wumva yuko abaturage bakiriye mu 23 mu byishimo, amakuru agaragaza ko ikicaro gikuru cyashinzwe ikinanira Wazalendo FARDC muri Shikakulwe Lodge. Ubu icyo ni igicaro gikuru cyari cyarashinzwe na 23 muri Kinanira hafi ya Shikakulwe Lodge. Ubu icyo kirindiro cyangwa se icyo kicaro kirimo ubusa. Ibyabaye kuri uko kuva kwa M23 muri ako gace ni impinduka z'imimerere muri uwo muryango, biracyari kwemezwa ku mugaragaro yuko ari ibikorwa bidasanzwe n'abaturage bwayo batunguye no kubona. Bamwe mu baturage babo bagize bati twarababaye cyane, twakiriye Wazalendo yacu, twabohowe, Imana ishimwe. Abaturage batangaje ko bishimiye cyane kurwaho rya M23 batazira u Rwanda. Imidugudu ya Kabunambo, Sange, Mutarure, Rubirizi, Bwegera,
Ruvunji ndetse na Remera. Utwo duce twose kavuyemo M23 bakunze gushinja u Rwanda n'u Rwanda ruhihakana kuba twavuwemo na M23. Abaturage bamwe bavuze amagambo agaragaza ko bishimiye ko abohowe, bongeye gusubizwa uburenganzira, bongeye kubona Wazalendo ngo yabo. Muri make bishimiye kuba bari kumwe na Wazalendo, kutakwishimira ko bari kumwe na M23 cyangwa se kubazwa nuko M23 igiye. Hanyuma ku rundi ruhande, aba n'abaturage barimo kwakira Wazalendo mubona muri video, babahobera, bababwira ati ikaze wanyu, bishimye cyane bavuza akaruru bati ikaze. Ubona ko abaturage birekuye cyane ku rwego rwatunguye, benshi babyitegereje, hibazwaga mbese iyi ni Wazalendo bavuga yabahohoteye, ni Wazalendo bavuga yafashe ku ngufu, ni Wazalendo ibiba cyangwa nindi Wazalendo nshyashya. Ukurikije ibyatangajwe na M23 n'ibyagiye bivugwa mu gihe M23 yafataga twa duce, nuko hari hamerewe nabi na Wazalendo. None Wazalendo yamereye nabi ikabigarutse ariko ikakirwa mu buryo buhambaye. Ibi nabyo byatunguye benshi urwego rudasanzwe. Hanyuma ariko nuko amakuru menshi yo mu gace abivuga, ubu ngubu imyanya ya mbere yari kuba yarashyizwe ikatogota cyangwa se icyo twavuga nka frontiere, umupaka utandukanya Congo na M23, utandukanya hari ingabo za M23 na Congo. Abambere bagomba kuba bari muri Katogota, basikiri bari 23 barindiye Katogota. Umabone kuva mu metero 15 uvuye mu mujyi wa Kamanyola, rwagati na hafi y'ibirometero 35 uvuye mu majyaruguru y'umujyi wa Uvira. Akibazwa nimba Leta Zunze za Amerika zaza kuzemera gutyo cyangwa se zaza gusaba ibirometero 25 bizuzuye, ari umusikari wa nyuma M23 agomba kuba ahagaze. Kugeza ubu nta kiravugwa. Ese koko ni Leta Zunze za Amerika zashyize igitugu kuri M23 kugira ngo irekure aka gace kasanye? Kaniki ati ku rukuta rwa WhatsApp, ni muri groupe ya WhatsApp, ubu ni Dr. Kaniki Fred yagize ati muraho neza, amakuru yo gusubira inyuma mwabonye niyo nukuri. Ibi ni ingaruka ya pression cyangwa se igitutu ko tugomba gusubira inyuma muri metero 75 aho twari turi imbere ya tariki 4/12 mwaka 2025. Ibi ariko ntabwo bihagarika ibindi biri gukorwa, kandi muhumure nubwo bisa naho bibabaje, ariko hari gahunda zindi zikomeza. Muhumuriza abantu. N'amagambo ya Fred Kaniki babwiye abarwanashyaka ba M23, ababwira yuko amakuru bari kumva atari igihuha, ari impamo. Kwe M23 yasubiye inyuma ku gitutu cyo yise pression yo gusubira inyuma. Ni gitutu, ntago ari ubushake. Niko kundi M23 kwa kundi Leta Zunze za Amerika ikoroye nyine uhita wibwiriza ikivuze. Igitutu cyo M23 cya Leta Zunze za Amerika cyo cyatumye ngo asubira inyuma. Buretse tuganiye ku icyo gitutu Kaniki yavuze. Igitutu gishobora gushyirwa ku muntu ufite impamvu Amerika yemera. Bisuvuga ngo oya. Bivuze ko impamvu ya M23 Amerika itayemera, kuko nimba M23 ivuga ko iza kubohora abaturage babajwe bari mu bihe bibi, bategetswe nabi, babangamirwa, bitwa, utwo duce amaze kubohora kabari duhaye amahoro n'umutekano mu buryo bwuzuye, urinde kwasubiza inyuma ngo bongera utwo duce dusure mu bwicanyi. Nawe uri umwicanyi rero. Nimba M23 impamvu irwanira ari impamvu ya nyayo kuri Amerika, ntabwo byari kuba. Gusa kuri Amerika iki ni icyuka, ntabwo bemera iyo mpamvu ya M23. Bisa naho bayititwa 100% ntabwo bemera impamvu za M23. Ndetse nubwo bemera M23 neza, bakunze kubita u Rwanda ikiguhamiriza neza ko abahagaze hano Kongo ihagaze neza 100%. Uko Kongo yumva M23 bigaragara ko ariko Amerika yumva M23, bituma n'impamvu za M23 zitumvwa. Ikibazo nakibaza nawe ukibaza niki? None ubwo M23 izoginira gusubiza tuno duce yagenzuraga? Igisubizo ni oya. Kuko utwo duce M23 iri kuvamo nta hantu duhuriye na bya bice byitwaga AGVM izagenzura. Oya, mu bice AGVM igomba kugenzura no rwego ruhuriye rwo kugenzura ishyirwa mu bikorwa byo guhagarika imirwano, ntabwo harimo kugenzura muri bya bice bya Sange, Ruvunji, Rubarika. Oya, bazagenzurwa mu bice bya ruguru, mu bice birimo za Kamanyola, Bukavu, Walungu, Kabare n'utundi duce. No ibi bice bari kuvamo byo ni bya FARDC mwenyewe. Kabiri, n'uburyo bwo kugenzura bwa AGVM bwatangiye kuvugaho byinshi, kuko bamwe bavuga yuko ari uburyo gusaba M23 kumisha igenzura maze akazamo ingabo za MONUSCO n'uburyo ikorana na Leta ya Kongo. Nibyo bwagiye kwemeza nko kwimura M23.
niho bamwe mu basesenguzi bakavuga ko 23 ikeneye nayo imbaraga zikomeye cyane muri diplomasi kugira ngo bataza kwisanga bavanye mu bice byose n'umujyi wa Goma murimo. Ariko 23 ivuga yuko itazigira iva muri Goma. Gusa ibi ngibi bamwe bavuga ati uko nako yavugaga F ivuga ngo nta santimetero nimwe bazatakaza, no gutakaza santimetero, gutakaza ibirometero kuva Lubero kumanuka, kuva Uvira kugeza Kapinyura. Ibyo ntabwo ari santimetero, ni ibirometero. Urabona ko iryo tangazo rya Kaniki rihamye neza ibyabaye. Ku rundi ruhande, ibi ngibi byo muri Congo biri kuba mu gihe iyi ntambara yo muri Congo yatumye u Rwanda rufatirwa ibihano na Leta Zunze za Amerika. Bashinja ingabo z'u Rwanda kwa muri Congo n'ubwo ingabo z'u Rwanda zibihakana, kavuga ko ingamba z'ubwirinzi ziri ku mipaka. Byanagize biri no kugira n'ingaruka zikomeye ku bijyanye n'ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique. Bamwe batekereza ko zigomba no kuvanwa muri Mozambique zikagaruka mu Rwanda koko nta bufasha zahabwa na European Union, kuko amategeko ya Leta Zunze za Amerika asa n'abangamiye cyane kuri izi ngabo, ku buryo kubatera inkunga ari ibintu bidapfa gukunda. Nyamakuru cyitwa ADF Magazine yagize kiti ahazaza h'ingabo z'u Rwanda amajyaruguru ya Mozambique ntabwo hazwi neza, kuko Kigali yahuje gukomeza ubutumwa bwayo mu ntara ya Cabo Delgado rimwe y'ishyamba no kubona inkunga ihoraho. Perezida Paul Kagame aherutse kuburira ko ingabo z'u Rwanda zishobora kuva mu gisirikare cyangwa zigomba kuvana igisirikare cyabo muri Cabo Delgado kuva muri kuno kwezi kwa Gicurasi, igihe inkunga y'umuryango w'ibihugu by'i Burayi izaba irangiye. U Rwanda rurimo gushaka inkunga y'igihe kirekire mu bikorwa byo kurwanya inyeshyamba muri Mozambique. Ikinyamakuru cya ADF gikomeza kigira kiti kuko u Rwanda rushobora kuva muri kiriya gace, nk'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe abitangaje mu nyandiko ye yo ku 14 Werurwe. Ahubwo ni uko u Rwanda ruzakura cyangwa se ruzikura muri kiriya karere, ingabo zabwo muri Mozambique zizavayo niba nta nkunga irambye iboneka yo kurwanya iterabwoba muri Cabo Delgado. Bakomeza bagira bati muri 2024 European Union cyangwa se ibihugu by'i Burayi yemeje inkunga ya miliyoni 23 z'amadolari y'Amerika yo gufasha ingabo z'u Rwanda RDF muri Mozambique, ingana n'amafaranga yatanze hafi imyaka 2 imbere yaho. Inama y'umuryango umwe w'ibihugu by'i Burayi yavuze ko iyi nkunga yagenewe kwishyura ikiguzi cy'ibikoresho n'ibyifashishwa n'umuntu ku giti cye, ariko abayobozi babwiye bitangazamakuru byinshi muri Werurwe ko European Union itazongera kwishyura inkunga y'ubutumwa bw'u Rwanda igihe izaba irangiye muri Gicurasi. Banga inkunga yatanzwe niyo ya nyuma ihabwa RDF, nyuma y'iyo nkunga nta yindi. Impuguke mu by'umutekano muri Mozambique Borgzi Nshamire cyangwa se Nhamire, umushakashatsi mu kigo cy'ubushakashatsi ku mutekano gifite icyicaro muri Afurika y'Epfo, yavuze ko imibare y'u Rwanda igoye kwemeza kandi irimo ikiguzi kidasobanutse neza nko gukoresha Rwandair ya leta. Nyamara Macron yavuze ko gukomeza kohereza ingabo biterwa n'inkunga ihagije kandi iteganijwe, ari nacyo cyatumye ingabo z'u Rwanda zikomeje kuba mu butaka bwa Mozambique. Yanditse agira ati niba ubuyobozi bwa RDF buzuzumye ko akazi gakorwa n'ingabo z'umutekano z'u Rwanda muri Cabo Delgado katashimwe, byaba byiza gusaba guverinoma guhagarika iyi gahunda yo kurwanya iterabwoba hagati y'ibihugu zombi ikarekera aho ngaho. Nkiza bagira bati Mozambique ishobora gutumira SADC kugaruka nk'igice cy'ubutumwa bw'ibihugu byinshi, nk'uko umushakashatsi wa politike Utaka Catalan Clabe yanditse ku isesengura ryo kwa 14 Mata ku rubuga rwa The Conversation. Ariko iza ifite imbogamizi zimwe na zimwe mu bijyanye n'ibikoresho na politike nk'izo mu butumwa bwayo bwa mbere. Bakomeza bagira bati nubwo amajyaruguru ya Mozambique n'akarere kayikikije bikomeje kubamo umutekano muke, Nhamire n'abandi basesenguzi bavuze ko gusohoka ku Rwanda muri kara gace ari igikorwa cyo kongera kuzura iterabwoba ku ryo rukomeye, kuko ingabo z'u Rwanda yeze zihari zizararihabije. Bati kigaragara cyane nuko ingabo z'u Rwanda bakuzana Goma yo mu buryo umwe cyangwa se ubundi, kuko ngo ntago bakizera ko mu ingabo z'u Rwanda zavuye Mozambique nayo ntayashobora kwizera ko izagira amahoro n'umutekano mu gihe babuze inkunga ya RDF. Mu gihe RDF cyangwa se ingabo z'u Rwanda zatanze umusaruro wa nyawo mu gashya ibyo byihebe. Biracyakomeje gutegerezwa uku kwezi n'ukwa nyuma tukamenya ngo RDF ikomeje kuba muri Mozambique cyangwa se birangiye Mozambique n'u Rwanda amasezerano yabo arangiye
asheshwe cyangwa se ahagaritswe bitewe n'uko nta nkunga ihagije u Rwanda rubona kugira bakomeze kurangura aya mabanga yabo muri Mozambique. Bamwe barimo Kongo barabyishimiye cyangwa bakomeje kubyishimira, ndetse mu minsi ishize Patrick Muyaya yasabye ko ibihugu by'Uburayi byatekerenge mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabyo usibye no kureka iyo nkunga bigafatira u Rwanda ibihano kubwo gukomeza gushoza intambara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikibazo nkubaza ni kimwe gusa, utuvuga ko ibintu kugera aheza aho kurakina kw'intambara rushingiye kuba 23 kurekura uduce yasabwe kurekura, dushingiye nanone kandi ko kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitaye kuri kino gikorwa, dushingiye kandi ko kuba wenda ibijyanye n'urugamba kuri tele gusa nkaho wenda FARDC na Wazalendo hari uryo ari kurwitwaramo. Niki twavuga nyuma yuko tubonye bimeze gutya kuri tele? Mwongere kubyumva muri comment. Byiriwe byiza, amahoro niyo nkwifurije.